pan yosngo no pi habede namar bakladon ke jingkarpat nakaliang Chief Advisor caka Sorkar Jela ba di lapang ba alis ba pide ban wengno ya gani ka jingdawa ka jongpi ban pendrekam ya ka village administration bill ka basya tangan kai ka ba pidon ban ong Aku paningkong do semua ban pau ka jing sokomen ka jing semua burom namba jong fi ki parlok press abang yo semua kita ka khobor jong i malapang mi khodi di mo mi chief advisor jong ka Sorkar Jela ni sokomen so burom nrai ka sulong kabinet nak saklau minya terwadi hati te kamla banong ke bar kabar minum la ya ban syailam bakla shu sau play tri kisnem la ngamut ngila em kata kajing syashet kala ngila em kajing sya penbit ngim sim layo okso ti kani ka bangi ngila de raikut nomor district council kadon na kabor kum ngila yo mo la ka lembak sek schedule bangin snai ka an bakani ngila snai kat kum ka sek schedule ndai ngi kham tam pun ta daw ngi yang be strictly ba ka village administration bill te ban pass tinga sungu ban pau kajing burom kata ka khobor nai empat yo officially ru habari kata ka appeal mo request ka ban withdraw ti ka ba ngaso ban ong ka khobor ka basay di tangkan ni ada ka village administration bill lala ban pendep kat ko majik anut ndadong kam hiru ban appeal ngar ngale na